1 metar, 2, 3, 5, 10, 12, 17 i tako do rekordnih 20,4 metra najveće ikad napravljene torte u Hrvatskoj. Oni koji su u subotu prošetali 8. paviljonom Zagrebačkog Velesajma imali su priliku ne samo vidjeti, već i kušati slatki humanitarni projekt Udruge slastičara Hrvatske i Udruge Krugovi, koja pomaže osobama i posebice djeci s malignim oboljenjima. To je preko 2000 cm torte, odnosno preko 3000 porcija. A tortu su u sklopu projekta Sretna hrana puna 3 dana radili članovi Udruge slastičara Hrvatske. Svaki komad prodavao se po 5 kuna. Suradnja sa Kristijanom je došla iznenada, neočekivano. Pronašao je na stranicama našim djelovanje udruge koje se zove Kuna je dovoljna. Mi prikupljamo kunu, jednu od građana zapravo, i time pomažemo maligno oboljelima. Veliki slatkiš poseban je i po tome da su u izradi sudjelovali i mali članovi Krugova, a tajna torte su sastojci koji prirodno usrećuju. Ovo je Gorana, ovo je mala Gorana, reci dobar dan. Dakle, bazni sastojak nam je čokolada i orašasti plodovi. Znači, to su nekako najosnovnije namirnice koje podižu razinu serotonina, odnosno usrećuju, jel? Pregače su u humanitarne svrhe stavile i naše poznate dame, koje su izradile posebne ukrase od slatkog marcipana. Uz Josipu Pavičić rado je pomogla i Suzi Josipović, koja ne samo da voli kuhati, već joj uskoro izlazi i kuharica sa slasticama. Farbamo sirovi marcipan bijeli, dodajemo mu boju, onda se to razvalja i sa ovim kalupićem se režu različiti ukrasi. Rado je pomogla i radijska voditeljica Sonja Šarunić, koja, kako sama priznaje, s kolačima ima malo problema. Jednom sam radila tortu koju je moja kći nazvala Titanik, jer se do trenutka iznošenja na stol sva jadna strušila. Tako da sam sretna kad vidim da nekome ovolika torta od 20 metara može stajati bez da se sruši. Početak humanitarne prodaje označila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević, koja je i kuma torti. A Zagrebčani su još jednom pokazali svoju humanost. 3000 porcija nestajalo je vrlo brzo, metar po metar, kuna po kuna, sve do potrebne doze sreće za sve i pomoći za one kojima treba.